kita dari kahayang kita patakan ulah dan ayo malipahakai malusok dari kahayang lo mama. Amen. Bisa nga ano tapang kawas kita nanay ibahakin daa ibahambag do tapang na kita sumabiw kita ini nga ay ho kung mo sa likaka sa nealapiw nanay nalayaw mabiw patpatan no sa pariingan ng miso nga ay ho kung miso kaya ko kung magohan. Oh
在它里面没有难成的事。阿外公嘛，比如爱你，阿外公在卡比如你努瓦玛努米达，感谢努米达，阿你把这个艺术进来那里，把你已经是得胜的人了。哈利路亚！我们一起唱。Tata maanay ko kawas.
做，比那爱的方做，那来白着人的大方kita，那来就是minta kesuaan kita，那来bagai ni izin tapang iulah kita，那来pakatayan kekuatan kita untuk ini kaya tapang，我们一起来低头祷告。感谢saya bumi itu sapu tak rapiu. Hai pingan kurung saya kakak. Hai ho. Hai kakak sapu rumah ta. Hai rumah dia kita tu. Mangata tu makan no urip.
Matian ini rahdiwan yang hama mengatai itu hama bahkan unehkal awrit yang hama misalkan ini kain miso seniman hama kami turun ini layak cara mana remote miso hama naik hama pakai ini satu ulah miso hama sasikapi kami tanah now kami pulai turarau pakai turarau ulah miso hama nanay ini kami hama sarujud misapun yang hama mungkin sudun camulai itu hama nanay nilai bantu hama dan nanay alimot miso kimah foksin yang hama sekarang idol sekarang lihat dia mengenai adimuan hama tolong misapun yang nanay seri miso camulai misapun yang tolong pakai ini takkan mana tapang awaman yang yes tolong turun tapang wama nian di katakan nanai mego ikan besok nanai tailingo ikuatan isu takit nanai siko asal isu material nanai Kafir kami itu sahaja kulit yang tu yang maaf kulit itu atau yang batiau kulit yang tu awai kanan biasa kami itu saripet kami hai now hari untuk isu tu kawan atau atau dia tahun ini marah pokok cerai lipai mataya tu kiukai tu ratuah anu cerai lipai sapu dibita cai sapu dibita na adi umi pakai tai dia ribuan tay mataya sakat ngai taya kiu kai sapu data ipia aku mi makimatai oksin mita sen oksin mi sikayai untuk minjang lao apa julo kinkingai陈桂梅好运之事招待爱张春梅姐妹para diwai satu sakume Milukangai Wangilin Toyin trong年内之事因空改地习主席林清朗之事小姑妹小朋友儿子一家爸爸习主席林真姐妹主席乐台礼拜天主日学聚会，今天都no kasih kami 中年弟兄kayak itu nama mikirnya semangat kesapun nama ya kucingkai ini sekarang miat ini isu untuk radio ini laosu ceritay ini sekat saya di luar教会会堂1厘米心灵1带6主题叫做专注来复兴dan dikret ini di 2楼saka dulu Umiat 家庭礼拜di L 第7堵长安街樟树下di painai ni rajin lingehan, kalau nak kemo lingehan, awak tu, ano, ano, anjuli mau, sorot dan tolong kira jamur sabuk, mikirnya dia di bulan Juli, Januari, mikir kami sikayai, jamin jen指示，sekali mah rumia。祈祷会主理复兴米达，
这个在巴拉丢，该就呢弟兄团契是该用临近的会长。Ini kawanan pokok tu thinking anak jelai lipai. Polong no thinking itari polo offer nem patet usaha soal itu aku muktab papai suan dia. Maksud tadi di dengan hal yang mencintai sesuatu aku situasi, maka boleh coba kemudian. 教会消息，masyarakat tay sapu di campur dengan sapu ni kita misalnya kakak, berapa? Tapi ini ya, awal, 好，感谢神，那么扫入就他在不让他跟扫除点还不单的，感谢神，来，好，这个在我manusia baik. Ini itu wakai sarai-rai kita nanai sangat ai tayo ni mapalu hai metsaan nanai kapuro kita ni saupo mapa tunai tu xiao hui dia hao mapangangan dia roi kumpulan dengan haja 再仔细看今天pangangan miso malawa 不对nanai 今天这一天 kirim suatu干事 minta untuk sakatusa ini harap nani dulu kopi ngaya asapun minta ngaya itu nani nanam dulu sekarang ngaya tayar dulu kiu kaya 执事然后课堂训练那么多那么很难来不容易的不止执事很难来mengait semua tanah kok Kedua, 中会大家人今天演讲、宣教、研讨会，今天当然也到今天为止，perkembangan就是保留着咱们跟超过，来把握时间。Saka sempat, saka tenu boksim minta, ini salipai, ya saka sila teka, tengah saya saka tulu atau miap. Kalingko借菜总会香港、普隆台湾全台湾的阿美中会联谊福音与文化转化研习会，那rakat buksin kita kami para doaan keringan na turunun kita setengah air nako ini tunai tiringan to pulong sa kakak mantap mapangangan mereka lipai nanai satu tudun dan turun mengai karena narap diputai turun mulai kok hai ini kok ksto berita tu sesio 圣经 ini dapat asipan minta tanaman minta asipan itu najela tahu ya anak satu mako ini dapat asipan untuk minta ini besok siaku besok sakatusa Jepang saka saya pusir karena saya saka mutep pusir awal sesio maham sesio nana tu di ayau bebe ai asipen mako sakat sai itia hui mapataya kamu tono afang tu nika cirara atau nipi pacuri namu kawas podok to namu itia ko pinangan nini akal mitor kamu itia to kapitano Ikuanai tu nini akal kawas uya
kuanai ini tu parujuk lo paculai tu kawas nano pancatai kita samraan mituor tu anof lo kireng matur kita ku kangalayan no kireng saka kuna kateren no kawas kita matia rumah-rumah tamdau sepat nikau rina tatamaan ko atay ay no kawas tataang ko ulah niray kita anan saka yo mapatay ko kita tuno sa afang tuna paculi kita pagkakutan no kawas kita Kristoan paluwag pakulit may patay nano siniatan kawas ko saka paulit mo nano siniatan kawas ko saka paulit mo saka nan pagkainian no kawas ini ka latsay ita Kristo ko mipi pagkapot kita anan Kristoan Kristo Yesan paluwag paulit may patay papi kaputen ning ra kita Kristoan nipuan rayan so unini sapa kiriaw ning ra tahataot to nika tatamaan no siniatan ning ra kitaanan pakai ni ulah ni yes Kristo yes nano siniatan kawas ato mipi namu Kristoan ko saka paurit namo saay ko nano ayay demak namo unimi saka sao seneng no manima saay ko nano demak namo nano kawas sa pakri minit ni sanga ay kita anan ko kawas pakainian no kawas ika tatsay kita Kristo ko mipi sapa roh kita nanto kanga ayaw no temat kita miswa hakaan tono kawas nini makini ay atsa to nagmakan kita jauh dapat malaking poksin kita我经常过，我们都是神的杰作。不行。你的刚刚把那个遥控器拿过来，谢谢。Kemudian sakatusa ini sakatusa Jepang piso sakatusa sakamukta atushir ini kita nan bisa ngaay kawas kita nan kakak kawas matayalay orif mitang sakatusa ini Oseng ini kita nan silay alihay kakak ini sakatusa dan rasa sakap itu atushir sebagai limitasi Oseng atau dimaharapkan untuk minta haknya biar silay alibay dimalayangkan minta Pasamaan, yo saya kita berpalit orang kita mampu mempatayai ini kita saling kakak pakai ini dapat orang dapat kita dapat lumus malahat dalam terpusingkun kita saling kakak engkau lira ina saya mahal kuliah hawi ila kusai saling kakak milicai takuanan licai saan musyrik
我在梦里面说好耶，我们都是神的角色哦。那你的马嘎呀misalnya ahai tu kawas kita nan yo itine tiap kita hawi kapili atau mutapang kita bafana tu Oseng dia tiap dai dunia ina ci ohai hanana afasang hawi kau lira nai lo media asa makoret nai patai nai lo apili ana tu tapang makoret nai patai kita ukur cha tu kita hawi nai lo ambil dia asa misalnya kita nan Umang misal saan, berapa puluh? Nak ayah pun ni licai. Ibu memang ulah ke kalau cakap Oseng, ayah Malayam ni asal kakak hau, andi ke pak Kima pak ini Oseng. Tapi kira kah hinapet, kira kah licai kira, soalnya tu. Yo, bapak ino, bapak ani ini tiada kami bapak orang, bapak friend kita bang, orang hawi. Noi lo, biar mana sama bapak orang kita show. Noi lo pilih mira apa, apa itu kita nak show. Alu kerja, lo kamu nama fosfot itu dunia alu mak hawi. Umama, saya kosa sangat, saya takutnya amilitai. 50 maraton han minta hau, usual我现在真的好。这一讲是很难讲，萨利嘎嘎。首先都在个当satu，当那你有生，我放那有生，tidak saja malawa kemudian utara mana ulisan tidak saling kakak。其实这位姐妹弟，这个姐妹弟兄哈，有一个就是我们教会的会友来询问，在上个主日结束之后呢，就会说牧师，既然我们都是上帝手中的工作，打从娘胎就开始了，请问我们为什么还要重新被上帝建造呢？重新被上帝拣选呢？在被造以前，那为什么我们已经被造了？那为什么你还要讲被造以前的事情呢？我们都是在一个基督徒的家庭长大了，我们一出生就是基督徒了，我们还有什么要被建造的呢？我们为什么还要重新被做呢？你看不喽？有哪些的阿弥陀都把你有求该好的，bisa中间阿弥那阿弥阿修好，maulah aku kalau cakap Oseng salingkan milicai tapanan. Soalnya tu salingkan, you cari kapal kita salingkan, you cari pakalaya kaciasan, anu ini kita Christian hana anu mak masuput. Ni kau ni rasa salingkan, ira tu kira cumi tak ya yuanzui hana nai. Sekarang tua sa kita, ira salingkan Amerika, ni masih dengan yo. You melihat aku baru di rumah saya kakak baru di rumah beliau sehari. Ira aku matu asa mahan ku kusol. Wasanga lente aku kamar wisu bicumo tu ini bafana itu kawan bicumo tu ini ya ai thong terus saan. Di kau di rasa kakak dengan aja saya ini ai thong terus ami kapot tu lehai. Dengan aja tadi dia thong kamangai kuliah hai dunia sari kakak. Ikaw na tua sa milias tu sari kakak. Saan pa soklin? Ano ang cuma kini kiu ka mau hawe. Sabi ko pulong saan pa kaorip tapang sira saan pa pafukila mi falit sira sari kakak. Sa tiga unia bisa solan ni polo sari kakak ko ibiso akiu ka. Uni aku soal ni polo ikitanan. Soal jika hai polo baru bisa percaya sa kau ira soal ini bisa percaya kita hau. Sa ai salaka. Al hapinan ni aku ibiso. Betul ni polo hau ini hapinan ni sepuluh paminat ni hapinan ami asfal. Maarau ni minta salaka pasifana ni polo isarana. Hai solendo, ipasulina malayab na machies. Pasulin ka mo, kang sa ibaling nikaw ya ati hai go
Pagkalansa namo pinangan utira muwaiwan namo saan siguro. Pasuli o kamu saan? Sadaka mapatay kamu iayon dapat nunungan kawas kamu saan sadaka mahal pinunungan kawas kita ng sadaka hono ni pasuli kita hono ni patlat kita kawas. Sadaka nanay masapalo liawan pinangan namo using namo sa taba ami kuhak ami khoy kay ayaw dapat salita ka yo mapana ko pipilian utapang ami sawaan nga bisa liaw bisa papa Allah tu palong so haudi soal sa sepuluh dan salita maulipay to singra to yes saat Ika potay ato si iya dan ikakaraya amarok sa salikat ka hapuson na sila kami hai kita na 一同活过来，是一同坐在天上跟耶稣基督在下面。是的，kami aray mikansya sa Oseng tukawas bila kami在sa likat ka ikakwanan da 就有这个机会厘清这个观念上的不漏。Hanay, sama sudani kami asip kufan sa asuta, kamahapi, nang lumita, masamaan pa ini, lumitirizay kami apang sa asuta, masamaan kupasipana utapang kita na malaya kung nasalikat ka. Mati uswa na sila kami, unihan kurang, ila ko saya English tangkaw. Mafuki jira salika ka no misangaan no dia ho no hongde no tayo ko kunian utara ma ang salika ka kunian akurang ano pa sakay na wakta ano masakay ko sa akiukay sa kapo kucha senira ni kau ni rasa salika ka ni hawi kami akan tahu ini jauh no luma orang sudah alam kasau dia patali apa nggak saling kata itu soal ini Oseng aja sendiri lampai sebetulnya wah terlalu aku ni aku rendah hawi lalu pasakai na wah membacakai itu saya akiukan itu saya kesaya anak wataka dia jas nira kau nira itu dia tu sound Ulingai, ini dunia kurang. Apa percaya merasa kakak dia kurang. Kita sering berpeluang. Termaan bisa nggak mendapat dengan kita. Baca bahasa kita. Patalis, pak kuning. Dunia akhiran kita. Anu semua anu iya mga ayay, mga hayay sa pabrik kita pag na hari sa kakala na sa lihat ka. Rumah 150. Betul ni aku kurang. 不好意思哈，那个奉献圣诞红的我们的同工，刚才我已经忘记我们就不再插那种花盆，我们现在有兰花台，因为兰花太贵，不敢剪下来。如果你要欧生来再买一盆新的，我愿意，愿意。Mereka punya anak sampai kalau maka bah anda nunggu lagu sentang hanai, tapi maaf dia sedang hau. Ikut masuk kita hai, ya pakai Arab dia hanai apa nak kita Christmas kita. Ya hatalat dia palocok kita ayat itu apa? Antara bandai punya arumi itu apa? Kawasan nukawat kita bawa nukawat kita yes kita sama Muhammad yang kalau cok kita mehatalat yang kalau cok kita saling kakak bolong apa paling kita bangun maka bahaya anak kita dikau juga ini anak kurang ada saya kehapinan kita 很脏怎么讲不然忘记讲也很脏我你来谢谢我你来跟你saling kakak saya itu很干净啊。
yo pafali ko tabago tara mana ya asidae mira kita na uni akurang kita pafali kita hawi akunen tuai tapi meneng dasar yang mana air dapat terjadi ni ke king saling enggak ra mauning jingra anu cahai sisi dan anu cahai saw na hawi semua polong saya kan air masa ni si amin dengan kita punya nahama mereka tu nahama kamu polong mahal kita saling kakak anu cahai kakurat kita hawi demi balik kita bagi dalam madai asidaet nira turujak nira tuqijal nira tutandang nira yusa ay amafuki kita ami ko hal follow so ami ko kisen si makuracay ko orep hawi salita ko awai ka external mita upantay at sa kita makurat kamu po nahayo mahal kita Semalam Ustaz berkiukan dah 50 dia ho. Saan? Sekarang pelung. Mahal bisa nak datang kita nan. Anu sa ai ka pihai ta kita hai. Ukisu bisa nak ai takwana, umatayai kisu takwanan. Dan aja tak pernah nak kisi ai miso. Ukiso bisa biliawai na kulang sakit anu sa ay matya hadang apalocon dahil sa mga pulong sa ay kasanga ang dapat makapahaya ako rin sa linaka sasaka sa sipulo kita dia kota sa ilat misanga utapang ititanan saan yo hatswa mafana kita tala ayaw napang mihaida mikuhat mifalis mifalot sa hawe hakwa ko tapang miliyaw apafle kaya makulipay orip nirasa rin ka tak sak imati ni mahal kutayan tapang itana sa al-hukam ketun sa ay itulas kita pang abisanga kita nan sa likang kulturo wi'ah mati utulong kita pang isaw ni kami pafreng kami nalini ay sa kaorit niyan to rubi'ah wi'ah sa kami mahaan kita sarikat ka yung mga poling na pag-iha ang asit niya tulong dapang kayo mahaan kaya paano sa kumitahaw Yesaw, padamaan ka kako, turong mi'ad, paparingaw kaya palo hay apalotso, yagam saya apalotso, yang panakay ang sa kuniray apalotso, turong mi'ad. Aratang bahaan, itasalikat ka abilitsay, apatsapaw kita pa. Matiyak ko niyan akiw kaya salikat ka isipan niya, sensya, kananay, saya patikan follow saan irak ko benar polo irak follow agak saan bisanga amilingat tu amisanga apatiran tu ni akiu kai sarga disikio akiu kai tu ni ini sipan ya na senjata anira prima lumita ada tabitai pa bisa salita sipan ya bisa lama aku Karena sa imat ini bisa nga, pasali ka ipay to nito. Uni akiw kay, magmasa tutusa aso at amit saan. Bisa nga, kung saan kalahci. Otako, inyan kung siyaw chimpe, may patin, bayin, sintapi, sali ka otake paiso. Karena sa imat ini sali ka mapulong.一年只是一个修造费维修费就8笔，8笔其他还没有算。我的这么贵重，
Mahal tu tabang kita saling mapulong. Upinano tabang kita matekesai kita, atakakai kita, tu talamanan, talamaanay, kurang kita saling pinanong tabang kita na. Malahci tu hak saya ho. Orang ni ada mengelak. Malahci tu kalau minta. Orang ni pacifikan bawa misuri di fala. Saus-sausan orang minta. Mahal kita saling mengatakan. Saya kita pakai mahal tu mapirah kita orang kita pada. Pat mituku kutapan sarigaka bisa saya sarigaka na ini dia ho pininga to tanga sa natin ni mahal kutapan sarigaka kami bisa nga sulimat bisa kita na pakani si yes kita ko nanay miletsa si yesan sa kutapan pagpapala kita na. Ini mahal kita saling kata. Betul soal itu visual. Alin sa pak ini usul bisa kasih pada sebab suatu sebab dan satu sebab atau juga mahal ini usulan di pulau pasca dana. Kan saya kira. Oh seka di haen mukawas EOP pathala nungra to pinaulan nungra ta lunok sa jangra matayal ni patang to saka sumilakaw no direng ni testo sa opo no ito urat ta malatsay kita mi hipar mapanga to wawa mukawas ta matuas ko palutsok kita matiyaw unika sumilak ni Kristo saan ta matuas ko palutsok kita matiyaw unika sumilak ni Kristo sarikaka ulian bisa saling nutapang sarikaka misalnya misalnya liyaw bisa nga kita nan mamimaan suatu kami banyak hidup sama selia saat mereka. Matuas ku palunco kita amatia unika sumila di Kristo. Sari kata belum. Uli ku patusukan kita paham bisa ngak kita nasari kata. Kaksa umat ini saat kita kaharap bayang depan kita nan. Sehingga milik mengalai kota bantu rumi namai mungkin alim aku bisawaan aku Oseng hawi bapa mak isu makna kita ini kali dalam ayat bapa kami lunggut serangan ingatan serangan diri serangan sehingga saya mau keluar dia dengan harapan bila dia mau upaya itself dapat kirim di kahau pinang tangkau. Mapana kita daramanay sasangaan dapat kahau. Mapana kita ngayay magkapahayay ako rin kita ay sutahihay kita sa kita. O ako rin kita hau. Bakal ni pilayak malapay kita tu sampai ini utapan kita nak hari. Bila kita pansisay asal kita utang kita hau dengan kita. Umapan abang mangalay kita dah amingata kita nasa pakusyay kita dah amingata kita dah.对我们来说，我们这个作品是用算是专门砸上面的招牌的一个作品。Pag-araway, tumagkapahayay, maulahay, ikatanahasin, kausian, itang kita sa mga
terima kasih ini atapang tentang kita nak. Sehingga yung malaya kita kita punya antara mana asa pakorek kita pang jadi kita nak hawi. Mana hanalin ka ipasatak salita ta. Wajah itu, ayah itu atumak itu, udah saya pinangan itu, kepada aku nerai itu, sebab sadap mesin pun kita turun asal 50.当我们被上帝描述，当我们被上帝修剪，就好像那个转盘上的那个陶土一样，上帝去帮助我们去人去角，上帝帮助我们把它弄得好看，而且是可以用，你想活出它所做的作品的价值来干。Beliau dan asyik ni sekam mutlak atau syiar misalkan dosa sebab episod saya kakak umisangang ay kita anan kawas pakai ni kawas ini ka latsai kita cikisto ko iti sapakloh kita anan to sakang ayaw no gemar kita bisa halakaan to no kawas unini nani iti ya aja to pertimakan kita saat belum yuk pasok lagi kita ciasan hawi yung mapakorek tu tapang kita hawi yung palwa tu tapang kusingko kita hawi yung pakacang tapang kita nan hawi saya boleh menakalan sang kakak pinenam ke kawasan kita na. Ayo bisa kucing kita hawi damsai kita pada damsai hawi mapakorin tapang kita. Apakah dia bila ulalok aku apin tulon ulalok aku almaku amin campur tu saopo ulalok aku amat kayal cuaca hauta mapakorin tapang aku saya sering kakak ano mahal para dum dahawi ulalok aku mitulon tolong ada kau padama cuma-cuma ada boksi tu ciolo tu itu wawa tu keren bakuta ayah nana mahal cara mapakorin saya sering kakak ano mahal para dum dahawi saya mahal ko kupasipan ng sesyo pinangan saya mahal ko kupasipan ng polo pinangan sa kakak 如果我们相信社会上的那一套，是因为我们做善事、捐钱、积功德，我们得到这救恩的话，亲爱的姐妹弟兄，这是完全错误的想法。这就交换式的信仰。在 S 你看看，哈比那那边发展所在过这个是高不用，对吗？帮助我们来看这个表，就是前阵子彰化有一个托婴中心，因为虐婴致死，就一个直播网主就跑去那个地方做了一些事。邻居的监视器拍到2个人深夜来到托婴中心丢鸡蛋。 不但不担心被发现，还怕大家不知道，担起过程开直播。夜深人静，不断传来丢纸的声音，一直到整篮鸡蛋都丢完了，他们才掉头离开。1600多个。警方到场，人已经走了，留下狼狈的局面。工作人员拉水柱清洗，低调不敢多说。有没有民众不应该这么激动？没有意见。 托婴中心被带起门面，因为日前发生4月大女婴猝死案件，
女婴托育的第3天猝死，没有外伤。换尿布的时候发现气息薄弱，送医不治，死因有待结果。这名刘姓直播主从新北专程到彰化留鸡蛋，事后回到住处，接着开直播。我是在替我自己积功德啊，因为我以前做太多坏事了，这个我敢讲。我不是一个好人。他从事老酒买卖，脸书上不少他与孩子出游的生活照，自称当爸爸的看不过幼儿受苦，但是这种自认为乡民正义是违法行为。希望依刑法为赎罪，依法正办。托婴中心深夜遭弹砸，员工费了好大的功夫清洗门面，就怕没洗干净，后续的恶臭脏乱更影响环境卫生。TBS 新闻陈志忠彰化报道。Mahal Taiwan Salikaka Utratum Nangka. Ila kung mama na itinakal hawi. Alam mo kung mama matindi itinakal nita. Wo mapag sa makul saan. Sa pitingin step palo ang ra. Ila dan sa ito, haji sa ito, jiu sa ito hawi, matiha hawa ku fakat utirang ningra. Sa ilang kuliang sanggaka. Masamadong unsmansima haltara, amimaan kariang. Pati unia kapasa isang kita maaraw nito. Malamamaay ito. Fengam tu dia ada kita awal hawi, ayai saan, anu fengam 1000百个hawi, ila ko sebab perlu kau kekuatan saan. Saya pusing ko meminta, saya mati rapa. Soalnya dia bilang mau tu kita tapang sari kakak, adi hari lalu busuk minta tapang, kau dah, pitolo tu minta hal, na ya, mafana kita mahal贴近上帝的心意，所以看看在给他平安夜前然难，我们的上帝不是一个阿拉丁神灯的多不咯？比如我们在帮你们好，mingata dia kalau sok ningra masama dia kalau sok ningra, mati utolo ni yes kami, yo ya ayah mapasok singra hawe ini jauhika hawe. Tara di kesimania ami turun cies kami. Milomo cie tuama ni kakaraga. Masa katulnya di Maluku sebab bisa bawa Jepang. Malu mapatay cies dari kakak. Masa kalau ni awama saw. Wamao. Aduh mga ay halaka mga ay ko mapatay. Matala ako mapatay sa kya. 那个意思的背后，萨利嘎嘎要tulung ni yes. Utang tahu si yes萨利嘎嘎是ira kami nak ayah apa lu sok ningra. Kalau mana saya tulung ni yes ikor. Anu matira hau di. Yung na follow soal, anu ufat na follow soal, ami soal mama punya demak hau di. Omaaw, alaay kaya naayay apalodso, kaya naayay harateng maku. Dengan asami doon ako kinaharatengan, halagaan bisa sa Yes kami. Katulong ni Yes. Nataay kaya tukau sa pangsa na tulong. Sa tingiray tutulong ng tapang. Kapana aku dapat makulung talungusan minta. Yung mga kaya at temak sa nalay haratong utang sa hawi. Bitamak yung mga kaya makapahaya sa kakirasya sa paporit ng kawas mga kopya makapahaya saan. Baharat pitulong takaway ito sa miyaya. Sinja Taiwan kami. Ikaw dah, ini pasukan di Pulau. 寒冷的一天，而且这礼拜又是开工开学的一天。
相信大家也放久间，心可能还在各个台湾的角落或者是世界的角落。那我们接下来用这一首歌来安静我们的心。感谢神，让我们这礼拜虽然是面临开工或开学，心情可能会有点复杂，可是谢谢神，我们因着他而充满在我们生命当中的喜乐。我。
从我开始，新的一年新的盼望，新的复兴从我开始，新的一年新的盼望，新的复兴从我开始。新的一年新的盼望。